Ka Don Bosco Technical School ka badon halat mukra kala pynkut no ya ke jingrakhe ya ke jingdap shispa snem jong ke jingai jingshakri ya ki samla habun kilyang ha kane ke jingrakhe ya ke centenary kane ke jaka ai jinghikai kalawan ra ya ka wei ke sap ka pakerpang bat lengba kane kila ban ai ke jingshakri ya ki pajba jong ka dong ka thany kata kalong bahaga ni ka kenti kila shna patpenmi ya ki e-bikes bat ki E Weel Chair ki bala pendon kam da ke battery ban sngo thu shu ya kane kasap ke baki don dongin ya keren bat kini kinong hikai ki samla puli badru ya u director bapet ya kane ka jaka ai jing hikai Con shop độ mà số bọn anh ngồi dùng play mà hả điều gì như là khi cái chuyện đáp spot stem cho bạn này cả Don Bosco Technical School xin lỗi cái gì gặp là rira sumare bun kena semlam mà tham tam hari ini sih Don hang ni mentah kini ka Don Bosco Expo ru kepala sih kepala sedang adu men naik tarik mentah sing ikut ya ka but kumsi mentah jong kani ka Expo kena kele ban shna ki ba kham chair ki ba kham pair kham long ya pair na ki jing shna ma te kawai na ki shna ka bangi shna mangi ki long ki ni jan bon ki trade ang yo pair ma kawai na kaliang jongi padang shna ka ni ka electric vehicle kan electric bike ni bangi on ka e-bike ka ba play so ya ni ka market mentama percaya mentah bon company ki la bon ki ya beda ba ki e-bike ki on kum ka jindon kam kapor ne ka jing kelas kapor koi mangiru hakan ka senjam ko mentangi ale ban hai jing bentai baret lemba ka jirap jong ini kino hikai betul hane ini kamta ai kubli Sar Martin sar Siampang bat Sar Mario kibla tre sistem lut ka por ya ka sngi ya ka ya thakli hang ne ban wat lat len di kuno ban pendap ya ka project jong ima tengidon hang ne ka e-bike kawai ka badika three-wheelers e-bike antara dengan wheelchair ni kebangi perangkam daki kenja elektrik kebangi penyait dah ke perangkam dengan bateri lithium ion bateri batu motor kebangi kung kawin nak ilar mong nama kawin nak ilar isan jam mengin siam ka we ka jing compare mo ong pima compare bat na bantai ya sa kanika expo mda kasi ba la ban le ke ba kham la kai mai la se mo dai ni te ning kong shop ne ka tong ka sien ka ba Chief Minister jongi Sri Konrad Sangma wan chaniga program jingi hangni bat la ya kan hang tu ya bon ki phang ki kam jong automobile ki sektor automobile sektor mo yang mak te freng mo nang ta dang kan phang ki e-bike mo e-vehicle ki mo mo bang la i ka market menta pas dang don pas dang yat mo te lembaga ji ajimut jong principal jong iru pada ke dios pueng da ka jing tre stom jok ini hikai hang ni betul hang ni Sar Martin Sar Siam Sar Mario terka bagi kena ki baidon lam ngi ki student jongi nyala ban gelek abala ban penwandur penurlong ya ka jing temu jongi ningkong ni syap ha ban ningkong tengi so sitom hi teng tiar ngem la ban yo ngap shu order na sabar tu teng ka bagi order ka diga agency ka bamda tikna bha bamda so tikna bha na ta daw ngi sam sitom hi Andre hakini singi shwaban sedang expo ni sobat angut you play pada ba kala long pada kai sabte fadai la kli sai ni ila thu ini banai ka shna ya kani ka e-bike mo te yung perkhat le mo phi ko shna ke te ni la perkhat ba ngap Sar Mario Sar Dominic la ya plan te yung tong ini shna la kani ka wheelchair bayat taka elektrik motor mo mar at least nila menyerap ya ka society teh unta gibru kham ko nokam su ben nokam di ti benya rong use bit ka motor tahin ngam ki kena ki baya ai buit ai sebelum ta duna ni tai kena ki dan kena ni pelaya jumling tre sabar ki saya rap ai menurut kam ram tu la ram tu bateri sampu pas ski like ko like apa sok tak kan ya adab kon charge ski 100 km share kam duna sok
belum cah. Shna ya kan ya, nomor ayo order nak ini, nomor ngakre apa, machinist department, ngakre unit mesin, te akan ngakre lang buat welding, te ngapendap kan ya, light tayo, te plus bakutai ga, wheelchair si tayo, te lang supply ni. Oh, bang Shna ya kan ya, te Shna marui, te kila ay jingmut lang kini te akan kairu, te update. Kan dia nomor ba ayu nomor ba ngaji syate ngam deu profesional tangwalo nomor ba akajing trade mah da kawan kam ni hapan kat kuno bangit ya kam te kam tam kena bawan nang ne rupa kuat ba makiru aba kiwan ban training aku ba kiru kindon kata katong abang kiwan ban training ni de bendon kata katong bang min yo kai yo tong so nomor department jengit teng kumaga machinist mo nomor bun ba kibrit kimtip machinist tengah squad ba kitip mana nomor ba ke machinist ba ke mechanic ke kam ya different nomor mechanic ni tray kam kali machinist part ni tray kini ki din machine Listen all. There's an amazing prize that you can win from the lucky A bottle of local wine in just 40 and 50 rupees. A bucket ticket for fine dining in a 5-star hotel that is in Portia. Relaxing with someone who you want to spend that time with in just 20 rupees. Listen one, listen all. There's an amazing prize that you can win from their lucky ticket. A bottle of local wine in just 40 and 50 rupees. And a bucket ticket for fine dining in a 5-star hotel that is in Portia. Relaxing with someone who you want to spend time with in just 20 rupees. Please go Steering pa and ni take the snahi ni steering system. Ya itu simpai ini na po. Ini teman di ini. At kandai baro. Oh, nyai tengah kandai. Marbang iya don kandai ngot. Don ba ai bujuk teknya. Buat teknya. Ya discuss lang. Ningkong i discuss banang man lihat bitang do pedal. Ya discuss mentana. Ang pedal pat ini kum mechanic so you have to the pedal. Te baro ni sim bentalang baro ini ai discuss lang baro man lihat ada ka engine kan baro. Te i ang man lihat engine teng ya ai discuss lang iso ai. Te lain nuksa lang iso no pen ya ni yang ni keduksa men tam ni mudbu ka go-kart system ta. Ini ang go-kart kumadon po trail ai. Ito yung man buka pakai itu kami isang kas terat itu Yo blay na kamantagan ni jingdap shispa snem ni Don Bosco Technical School te last down ni Don Bosco house and fitness part apply kumga orphanage mo orphanage jingsha ashwaga tu last time gi Salvatorian te sawan gi Jesuit dan pat sawan gi Salesian te Babasang Fitness part apply gi tanga orphanage adin part kiadang kalong ka lower primary school te mentapat nila don mat school berkat school te hauni Fitness part apply de ni celebrate gani jingdap spastem jing sungu yo blay nang benta baru khoi ke bangi lala jingdap ni tips kamba kade ke jingne jung play kade ke jing lam nanti jung play bar ke jing lam nam jong mon pun ki breu ki ba la don ti ha kade ke jing jingdap spastem ga jing kini ke ar te ki training ki ba pher bangi don hangne nadu menshua mo nadu menshua ngi don training jong shoemaking among kemau nadu khat khnai spa ru prosan kila don ke expo hangne mogat kum history bangi don nadu hagi to poro don gi aga expo bagi don hangne te hagi to por gi don tangka to kaneng tiliki training menta pat ngi don kumba mo ki main training la don kumba life south tiliki chat training
te gi je training gi ba pair kidon gi ba ar snem kidon gi ba snem kidon gi ban ru banai kidon gi ba lai banai kidon gi ba ar banai lagi chong ga jing shet cake jing shet kini gi bakery do dang shibnai ar banai mo te ladangi page ki statistics te ki don men shwa kam no bon hadu kata te menta hagini ki ar snem mo shona hau snem ar hajar ar pulai kadon bosko gala training na umba san haja tingila ai ke training Snem. tang snem gila ki khna gi ba pasang ni gila don sana jar ngor nangkong ga ITI kani ga ITI gi dei nam bangiran nang maka central government po state de in charge ga di city tengi don riu tengi don nyot ligi trade kung electrician wireman scenography DTP janga welder janga carpentry te kine ki ba arsnem ba system napte kini bar khot electrician ba ki khna ki rash ba man lo snem electrician ba motor mechanics te man lo snem nam da electrician ni haban pidang tang apomot teng ki ka government ka ngi na banta sopomot teng ki khna ki bawan ki don ko ba lies pa angot te nagata lies pa angot ni sim tang apomot to mo teng Sko si hiba ngimla ban occupied tang bangi hading ta bangi don gitu ki ban ru banai te motor mechanics electrician ki long ki trade ki training ba ki khna ki rash ma tigini ki ba urbanai lai banai pat jong bakery specialized cake fast food beautician kineru ki khna ki bon ha te shwa ban deb shong la dangi deb ka course mentau banai shwa bangin kut gabach ke ban sawan la dab lupa teng ga mo lai sobnai ro la dab kumta mo ti gidon gitet giba gi khna gi wan ma gidon bar giba dunaro mo ka real statistic teng am padio long lado pati siposem ngidon gi statistic namar ba kini siposem ro ngidon gi portal mo ki online portal men shwa pat kimdon gi online portal gidon gi register nang ba ban tip yung ba matade ngomdon gi sa par khoi tama tang tip te hagini gi lai snem kum hau news nem bala dep bang ngi pingi la dep train kum ba sanajat pati khna ge bali o kam tanga ke snem gi lai spatam mo te kam jugi de gi kam ge brit bari hai kirang ki khna ge bate hne shlong dang batai kam la jong self employment kirang ki ba kile chabar da ki khna ki le shabar gi boni ki ba yo jing pe tang ba mo ngimla ban le non ma ba shong ki mi ba bad ha ki makiro da ba shwa ba kin le ni haban wat shwa ji dau ni haban page hai ki company ni haban phone ban pin tikna mo safety ya kina no san no osnem ni don ga job fair ni don shop hall but ki don kumba life sun peligi company ki bawan mo life sun te hadin kitu ki company ba ni khot kidon ki local company ru ki bon ma ki local company ba ni khot te kidon ba banawan na sha goa na chu jera gunto te ni khori khna bar kho ki bala de pass out no bala pass out te hadin ga to kumba shispa ngut ki khna ki sha jet hadin ba na ga to ba kibon ki khna bom le kidon ki khna ki bala le mo te shwaban le ting haban cranberry ki kimi ba ada ki mon nem haban coaching for nang ba na safety ya ki khna mo man ostem ngidon ga job fair haga ITI jungi ngidon ga moga theory ngidon ga practical hadin kata pat ngidon yong on job training te kikna kila banle on job training ber ki company kila banle on job training hangni te haba gile on job training ni ong lupai ki bagi hablong more creative so kimdei ban kamdei tang ka theory bangi hikai ka dunga syllabus henai ki haban le out of the syllabus kumpa te ki gani ke jengwa gaba ki khna ki wanra mon mar ki pe ne ki youtube ki pule ma ki ka group te ndak daw ki la le pha te ya gani ga e bike ba ga e wheel chair ro nga khodi ki khna ya ki nong ka jungi ma ki nong ka jungi ki don bala la bitek ma ki de engineer angot wala de ITI ro te nga khod lang ki ong ma ta ngi dap sis pa snap mo te ngi de ba le ai ba kham phla mo tenga ongi ki yani neshnaga EV wheelchair barge e-bike
kat bangila ngi persyang mo te gi nong kai do kyong yang ni yu mo te so hagen ngi so benai ngi ya plan kala kadiai mo te muta alis ngi i bai bi wheel chair pat ngala ongi ki ba ngi de ban tibet ya gene mo ban tibet ha kini siam nang bale se hade no bot na belong ni school mo